Evo nas ponovo ovdje u Trbušanima da sumiramo rezultate. 25. juna smo bacali razne insekticide, između ostalih bacali smo i masku u ovaj paradajz, toga dana smo postavljali crnu foliju. Danas smo ovdje da vidimo šta je se to dogodilo u prethodnom periodu. Maska je pokazala izuzetne rezultate, je dala, nigdje ne odstupa od ostalih insekticida, čak ima i dosta povoljnosti. Uočili smo da ni puževi više se ne pojavljuju na prostoru oko plastenika, što je jako bitno za našu povrtarsku proizvodnju. Onda puno prednosti ronci, nigdje ih nije bilo, ovdje je puno izvlačeno stajnjaka, znači potpuno je dala iste rezultate kao insekticidi, čak i određene prednosti koje sam nabrojao. Nastavljamo ogled dalje. Ono što je za mene najbitnije da ovaj insekticid, tako da ga nazovemo, maska, odrazi se još jednom da provjerimo da li će puževi stvarno iz salate pobeći, što je jako bitno za proizvodnju salata. Snimili smo i radimo taj ogled na salati gdje bi jako bitno bilo da rešimo taj problem koji se izuzetno teško rešava, a znamo da ovo nije hemija, već organskog porekla. A još jednom da napomenemo da je ovo preparat, znači, koji odbija insekte, a ne ubija, tako da ćemo puno toga dobiti. Jednostavno znamo i sami da će od 2020. godine biti zabranjeni svi insekticidi, tako da smatramo da smo našli pravo sredstvo da bi mogli da uđemo u korak sa Evropom.